Mutegeri wa turinge Meru kirura na aru aturin tariki 29 ko kwa togeni twithiro tugitakagira mantu Zakari. Tugambiria nteto cietu rukiri ni tutegerere mantu Kathumba na nkuruki twatonya kirenka theti. Tuna mantu jeje mureki ntukwe na aru sana imantu jegi jenzi kana mbeo mbethe barabara ikiri na bakiandamana kagitene bakirekana na muswada na finance bill ya 2024 nyumene bagire gutonya ndene bunge nene kagite na kau ni ona ndiko kurikana bamwe mambitha pa polisi bombera kwethira bakiuraga bamwe bagikundi gikina bangi bethira bakigurarwa ngono ira chithiritwe chigitegerwa na njira inene sana ndene katheti the Daily Nation na nguruki katheti ya the Standard ara gukurikana kwa ngirikana kuri na ntabathatu bombera kwethira bagitoturo bo bara kurikitie gutariria na imwe nyomba ntoto ethira ikimurika rugono ruru na gutigira iba kwenda ku unmask kakana kuonania mabitha baba bara bakurikana baba thithirie manto zaza ko karibu sana rukirura na arua ndiri na umwa atongere ndene gicigo bunge K-Menti North temugeni nethagiro ari na atuaza ndene aturinge ime nkuruki nethiritwe akiaranirie na kuthuja na gutaga na gukara ndiguru na gutongeria kana nethiritwe gitongeri kundi Kathumba via vijana kana mbeu mbithi kagita na Kenya kama maandamano za kuonekana aje tuona ndene county Meru Kinyawe na ro bamwe na ari umo bari kire front kire mbeo mbithi bara bomba kodra bagishumiria na inyabo kuregana na muswanda jojo ko tukwa na arua tukenda mureka kidogo ashed later twira we ura kuigwa kire manto zaza jegie jonzi kodha bakiura kwa na manto zau na nkurukio toro kuona au ndegoro kire TV ya kutogetha tukithujaga manto jegie NGCDF ni mbecha imwe chithagirwo kidogo chikureta manto Kathumba kuri na push and pull kiriki na giki tugetha tukikithuja atutaharirie manto zakyo urage gwita nawe uria kuona ni ukibatere kwithirwa gigitumirika karibu sana na karibu sana bana Eric ebwaga muno bana Dennis nkede mutegeri o Meru TV mwere mareta mbeta Eric Muturi Mwirigi ni mubangio maendeleo na gichungu economist ndi mutongere ombe umbithi county Meru ja unde patron o gikundi kiraki kirikite muno na giusukuma kwetha kwena Meru Council na uari kuga no ndari o mantu na agency to revolution agency etongere o mtu konde kuma kade chonde chemeaka kuma kuru nduke mbethe na kinyana ibona kana kimandamano ya agency to yetukarete tukiuga rande ndemo bangi maendeleo revolt era umerekire igitare ya June around period area kwa na pendekezo ya finance bill to anto baiga wa muchibi jo kazi wankuruki bako na pareto bi na inya inde batako na rembe chigwita na iu ibambite gukira nonto baringere thirikare William Ruto na wirigi urubuna ne mono na bachumiretie na inyene ne mono na bana wirigiro ate maendeleo jagakinyanira ko ure utukije manjo jenzi mwaka jwa ere kire utongere pa William Ruto bwathiraga ko mwaka jwa mbere promises William Ruto ajana na bana gachagua baki menairia thirikarira ereo bakiuga they found empty coffers kuga tembecha bethira gi treasury na ndantu baitakanagia nabo independent o unya mwaka jwa mbere jo kuthira ndantu batukona tangible kana miradi nonto Kenya Meru toragia nonto MPs baraba tumeri kuthithia vote yes itwa bora Kenya tukaga bunge bunde ukiuga tongere miradi becha ire chejire na national government miaka iri ikurukite tutochiona na metho yetu aja Meru na riu tumite ke thirikari ire tomba kuichare performing ja Mwai Kibaki ire gitare utonaga Mwai Kibaki atonyere tu collectaga tuna budget around 300 billion in 2002 kiuma arina na budget leo Kenya 1 trillion indikire 1 trillion itomba kuona free primary education itomba kuona hospitali ya kwa Meru tukona barabara tuwe barabara tumba convention tuko hichi ya Kibaki
kubu gweta kionyo na kuthiru kanara monka chogori barabara cha Mikindori kwina manara gaiti town eji tonete barabara nyingi na were 1 trillion. Alright. Nande Uhuru akiuma akitoena around budget 3 trillion. Andike William Ruto tukinyete budget 4 trillion ende month John do tija gwitangu tuena tware na issues ro nyana onto genzi bakumira na nya ikware na nya issues cha education high education funding model era monka tha yetera clear tutuko mai baba ko fando ambi ko pire bi bionde rande non tundukira rande ne mbethe na ne nduke very exposed non tutaitu in a digital space ante kumba kuteganeria nteguru ya Kenya na nteguru ingi kuiria kuona ne ata maendeleo yoja tukuthithia ata tugwita mbecha ende batega bara bangi iba ko receive more free education, free healthcare na mantu jaja maingi. Ko William Ruto akuga kongera ushuru anturande bogarande bobo tiboka gutaki mbecha iji ticha maendeleo nontu ibatuere gwita na batukona maendeleo ne baguteganiria mbere tutega ndiguru ingi tuteganiria na ndiguru ya Kenya atongere bara bareo na kira bomba kuthithia batega bona batetikiria tax increment na tax increment which chigete yetonganya mantu jari very sensitive ya treatment cancer batega kona kwe rates kwe VAT cha introduce wake into jabiu. Previously tuitaka tukona na menyere urande tumetekere norikana mbere maguta the previous budget vejithetie bei ya maguta tiga ejirande agency bomerete na ntuba otonyoro that is what they did very tere iba introduce more taxes kiri na the government relief era Uhuru akirete kiri maguta na ndeke na baba uga baka invest na ku encourage production. So itomire ke maandamano jau na twagatana na ntuba bethi na pressure uyethiro ere iguru muno na William Ruto has come but kinyage za come na mbito ku lose life. So jo kona ke documentary a blood parliament ya BBC na wakataka kona na ndito kinyira muthemba jo thirikari ite ku care kana ite kuthikira nontu ria tumirite ke maandamano we were not totally violent inkurikana rimwe tweta twachimana askari twabera we are peaceful na nyabo twatina kuthiru nkabo ngamba zikiongereka na maandamano jo jatakarikire one day twakarire buga period tukikera Thursdays na Tuesdays na ito humaira monkarandira thirikari nontu itari na pata kuthikira nontu nere na kipara ikionyanagia mantija lazima jakarike na kauma thirikari niombere ku infiltrate maandamano jetu kendarandi create commotion kendarandi tuira batu tukoandamana ikios tukuthithia ata tukukos no gataka maandamano jakiambia alia kote issues cha commotions chario na tuinde tore Kenya we would see na ito akarato kiuga nyara tukunya gitari utokeja ki tumeme na TV jojo toka on that and the thirikari ne onere Gen Z but bamenyerete maandamano ya jaitha we politicians na ba ODM ja fujo ende tujira na maandamano peaceful tureja tukauga tuko occupy twakaratu na tuena mabango jetu tuena slogans jetu tukiuga either Ruto must go tukiuga reject finance bill tuena ndwembo na kirato ugaga isauti yetu kirato kugamiru tukuga nterechonde cha Kenya yombi kuthikira but wataka evidences irio na
na inya barat organize group maandamano yoja ibo umera bakauga ito realize trend trikari ne kwenda kutonya maandamano yetu ja violent na mantu jonde tugite jonde ni ati dinera tu no Kenya ni ati antu braba especially antu braba elective positions batombe to kujuke responsibility ujake responsibility to the people who have elected them badura kwa paketa bakaya dirande they are responsible to each other kana by accountable to each other nontrande otaga William Ruto na members of parliament member of parliament nowe obati kutunkuna finance bill non to parliament finance bill idhi to the national treasury national treasury idhi ya pendekezo mbere yotumiri bwa mbecha na mbere pendekezo jora mbecha ikodoranwa na eretaka parliament ere an impartial kana ere nantubwa constitution 2010 ere terege into separation of power na kenda kutoka kuna spirit kana principles ile cha good governance kenda executive ekapendekezo la gatumira mbecha na mwichone approve no gatumira mbecha inde tai tukinyite level ora parliament kana mubunge ora representative aja akuona jaka we noe thirikari noe executive nonturande areterwe a bill eje onto ningwa process you on the budget cycle ya mwaka juu inda participate aga kiri analysis process you ki media mwanya na this time akintoba Kenya bari very baumirite na nyamono na bachumiria na mapendekezo na ki public participation into bibi on the baumirite na majority public participation tiga ugaga kwena mantu bate kwenda ke bill eriku the finance bill so from public participation nyere conduct national assembly neragwa na antu bakomira baka express nenya bate kwenda this finance bill na very resolute areas ira bate kwenda but twakareje katukwariria ri mtu tena oversight mtu rangu yewe na bata mono gintu kigikuruka nkuruki kujukia kanya kawe ka oversight ka representation onto in fact ke that level ngugere parliament ere ne ko represent maoni jantu na wakataka kinya ki blood parliament ataka kuona ne kumba ku analyze ikataka kirake ukareka ndene parliament na kirake ukareka ome no manyanto bateta parliament ikethero parliament ne igirwe the views of the people na antoba bethe ba occupy the parliament non to pokuona kauma to kuina to kwaria to kutha to athithia mantu jonde indi kura ndene bare aria jaka te ba ko represent bongo kana ba ko represent William Ruto na thirikari yawe kire parliament in a functional kana to kwa good governance ndwangi wijire chibati kwa chikaraga kuna debate nije nekino to parliament ya house of debate ne bati kwa thirikari kote na to koraga thirikari na bati kuthurania ushuru thina twenyo ne ati nonto thirikari bati kweja kuondenda bipobo ne baba bangi bakauga natu nyaketha no kwenda bobo itukuona bobo kwa nyiria mtu kana niki evaluate kwa karete kenda kwenda active debate ki both sides of the house kenda tugeria tukonaga tumenyaga no twithe tuna wirigiro ki parliament yetu batra ukari thaici itwije itoinde parliament yakareta conduit na executive ugajo tukaitha twishwa jakathi thiate chakomera so it was ande ne nkuga thina tu no ne ondwangi kumenya nguge yo imbi ithero independent ithero ikimenyaga mandate yo imbi na ndi parliament ne tumesere yao na bangi baraba tu failure zaidi the security operatives non to nguge security operatives na round the bagakara bethro under the bus non to kona Ruto
na omere auga ba kwa independent na bo batu kwa independent onto no ba kwa controlled somehow no ntoka taka in other civilized kana progressive economies kana democracies no nagarera antu bumirete ke maandamano police nguge yao na ko receive notice right na ko provide security na ko protect the demonstrators but taka across the period on the maandamano kana jajo na tuyuje Kenya ikaragaja ka police bona ja ke baba bati kwa antu ruda maandamano no to sheria ruga notify na remba notify kenda ba mobilize machinery cha komba ku protect but wakataka from that period nya maandamano jangu ile to kireke follow the abductions ana beto kora kenda bendera ku instill fear na kinyabu ngabo kataka if you go wakataka very many releases cha police chike tamaga maandamano jau illegal despite baketha fundisha wana notices na manteja they continued kukaraja kenyapo bako gatwa kana ba control na bataka bogarande nonto they belong to the government nonto irwani executive yakaba batu go protect executive team to Kenya. Okay. So it's unfortunate not to lose their lives na toyanto babethe na tore atongeria tukainyiria non to report jeje itebatu the kiuma ke media house o Kenya BBC na kungwa ndene bakiugaga kinyathirikare Kenya ita launch any investigation barabara erwe parliament non turandire onyene they are complices non to rera kauma raja na gintu nkarekere kana nyandi oku na kwithire kote investigation thithwa ikumanisha kwina njama ereo non to rera thirikari kana tuge a media house independent media house educate kanya kau ereo non to responsibility eneo kere ko defend human rights na ko kana ko informant ora manto jakari ukethira thikare Kenya ta botha it was not moved but anto bakwire kaire manto after the non to after finance bill eko suspended Gensis ibanganero na bamba ko step back kuona imbio indikira twaerwe as a broad based government na ankwenda ku put government on notice still non to Kenya after broad based government kuteo garuru kubonene turona na mbuga bakarande bakona yaka Genzi bachindirwe kana tikenge kiongo karika indi mbere Genzi baumera it was 2 years bakiona non to give a benefit of doubt they no toko study no toko a broad based government a benefit of doubt kenda tuona po in the government in the executive na in the national treasury in the national assembly tuone kethira kaumai bakujuka positions chao na bedra bena kethira bena bata gwike Kenya mbere na ku kugaruku garuku kama nsira jonde na Kenya bona value for money. All right. Either batidi deure the revolt might happen anytime. Okay. But the most definite revolt ya karika ndene ballot. All right. Bona Eric kutoka Tegera nyuma ya Gen Z kuthora bakigereke kana gutonya bunge na makarika ja umira tuthora to lose some young people na bangi bomia kwina aipoa ni gutagera na oversight manto ja polisi manto ja bakuthithia na ne batare kuthora ego chunkuna na ko release report but monkera na ndeto tuthora to kana report gintu gatumire nyomba ya nteto BBC yathirwe kirekeria report yao na as we speak na nyoga tagera ora bara BBC spokesman persona kwa kirinka thetizi baruga adrikari kuna pressure iko amount to kibo pedra batidi screening ya that nini. Do you think kwe manto trikare ko gere ko cover up kwe manto ko gere kuida definitely not to
nontu na ekitha kankuruki na ikina nontu thirikari ije yukora ikiragwa objective na accountable government nontu bugu akigomba gutwikia mbere ugatega mantu jara karikete ruwe gitera marara kire a cause of war na umenye o mantu jaja go play out at this stage no yo jari play a cause of war na bageria kumim kana kuinga sauti yu ende ora kameinga no sauti kedore inene nkuruki na taiji mantu jatekete jajuketi attention kire ndikuru yonde kire international community kinyaja Kenya nonto joy mantu anto bakarite na ororo na buku ya chiari ana baba urai na okuga mantu ja IPOA nonto all these reports ichi kinyeto tene IPOA but ingo kwera the nera to eneo Kenya ni independence institutions na kenda tweta mbere kenda tukuria nthi yetu ilazima as a people nonto kedra barabara utongere na pate kuomba koeja na this independence as a people tokaendelea kusukuma nonto ugaruku bunde bara twithire tutona bu Kenya kinya freedom zira twinachio kinya kethe itera fully expressed humanity na Kenya kurunga mwanyene na ku demand for accountability na ngwetekia expose yeje kana release yeje to BBC ni utwarande kanya ga keru kaire kwikira mantu werune ni utwakanya kakwaria mantu oraja kari na ko itoko hope nonto na ndinya mantu za hope nkuru nyana ande nonto iba failite iba but ku put into account and I'm happy nonto ndwangi chirungamija Law Society of Kenya kwenda legislators kana members of parliament bakomenya nguge yao ati nguge yao te erato magwa ketungu ko butlik the executive nonto otuwo magwa ta mubunge na inkorika na that time onda na slogan inanda wewe ni mjumbe pileka ujumbe na to magwa ta mjumbe wikaje ujumbe wako mayo rangu tomere we mjumbe na kumaanisha representation yetu tukuikia na umea mono o deal kata tukuikia na withora maoni yako kutithia ta na that was my message during the Gen Z revolution na inda printed nya t-shirt chakwa chagweta that was my only message that na iba ignore iba ere ibo bongo baitumite na if omuntu onde ajuke kanya kawe niki nontu ukuwa Kenya nande bakiuga omuntu onde oringire yes kanya kawe gakwa ni 2027 na ajumbe baba ekaraja ka Kenya bajuke mu Kenya jamu Kenya oro tu kawaida yes rato kuga tutukuwa yes akiki finance bill tokwira go ori muntu yes turuga ogwe utemujumbe you are just a yes person to akweja kuro geta kuga yes kibangi barato kwenda wita go check nonto we mubunge ogo otume nao nonto nuije thirikari ketho na interest chao che mogaro na interest chanto kana ile okona thirikari na cho cha kwerekana na maoni jetu support ona kububu yende botereke na bwaga erekania bwije mostareni inde bora bwe ome kabisa bora tugutumite nao kuma kwe mumero kwa we kachua kwa we kunati kwa we na kunde batumba bondo kara parliament no katika democracy zire kuri ikero ntuonaga ja UK ekethero utukomba commit interest chanto prime minister who is the head of government ginto ya kareka na ukatha kwena nkanja na the parliament ekaria barabari za inagaruiro nonto parliament ingo nyomba nyomba na oritobone na mono house of authority nonto kino ina powers to impeachment ende otaka impeachment iraba kuthithia impeachment change it informed objectively
ni impeachment cha mantu cha Keni bakarije katwa tuerere in fact kwero toro tumra miru mono bonoko bau parliamentarians beto bongwe bonoko ibora ndi betre tu bayro gatande bagata nande antu ba ajumbe baere vikanda ras beto ko beta vi ba ntori karitora kirura Kiswahili but vikaragosi nande eu ni odhi na iratu ni wenene. Right. Bwana Eric kidogo togea kile matujaja Gen Z ogone dire tore mubangi wa maendeleo na mara kinya tore ne account kutegera a few days ago rais na China na kindionga ya rais William Ruto China edro agita kuromba mbecha na matujaji witi nambere kiambere kuongera railway SGR yuma Kenya tore kira mukana Uganda ni ntobingi ugo wemo mtu kubanga maendeleo ndio ngaiti ya rais na China no kuona take kedroa igitederia Kenya ina lot of ways kana kidogo gikongera marando kana murigo kiri akenya papa obatu ba maendeleo bora na primary responsibility kureta maendeleo kirantu ithirikari redhuri athirikari ne karande gataka kora muganajo maendeleo jare kwenda kuthithe bungana uju ataka kona ogoti bara tuthurana ya bungana uju ware akungana kwetha kona budget deficit igachwanjira no era is through government bonds no era is through njira mwanya koromba na guchwa grants na mutete bomba kuma na era okuma omende guru ni reflectaga policy era wenyo tigaki me kwena maendeleo na nya foreign policy na William Ruto na edireto wake kera Kenya kiri kwagma kana kiri yani uncharted tutokomba kuelewa foreign policy rikutuchukiti nonto egitare anyuma au William Ruto na edireto wake formaga alliance na tuina collaboration na serikali ya America monkapo wakinyanya Kenya ya member ya NATO member okay yani ya member security tawata board era bakara security council ana NATO member in the security council kwa kumaanisha kile mantu jara Ruto na achieve na area na movement ingi to BRICS Brazil, Russia, India, South Africa, China, South Africa. Bara by design kile geopolitics chande guru weke America oche area na bo. All right. Nande ija ora tokarato kiuga mtu kwa na mero moiri. Na Kenya America it was a lot of deals indi ghafla ntije kedha ino ntwa Trump kwa president ghafla wakachange policy wakaenda wakaenda east wakaenda China well China bado topa partners betu kimaendeleo for a long time na ku China batemedla kana tuge na siasa chetu kana mbi kana ora tugatumira mbecha bwaga indi na kuria ondera tutigwa under support China mbechire cheja kuma China projects ile cheja chika very expensive not for interest cha corruption wataka tuge railway ile ngeto adithiti ne report chonyanagia yejere kwa more expensive na nyamo nkatha itutishwa about the value for money ndo twakire reri na tutebangite economy yetu urarerire gatuteithia ku improve export kwithirwa atirerira twathithire no tubwa need tuwe na intobia kumari ndegoro ya Kenya indi transport cost of transport very high ko ugataga miradi imwe no tu kintu kia mbere kira kipata muno kire maendeleo
conceptualization ya maendeleo na order ka achieve maendeleo jara nonto kuringana uni tutabati ko tuna railway na mpwe bere to sort agriculture yetu nonto infrastructure yetu te maridadi tutaka infrastructure kana mumarang kinyarami na ara tubati wikira tutubati kutubira mbeche kenda itho na baita kenda tuteketa tuna kwireki ukuria kya kuongera irandu ibati kuithirwa turichuri atiri tukaoda no tutirikari ina departments mwanya mwanya kuna Ministry of Agriculture na Trade na Industry ikethirwa ituthithi kinya mbuga special economic zone area tuije antoba bare magagentu jakeki kuketha kuna value addition ya into bibiki aggregation center alafu uketha kuna node ya railway into bibi ajuka bigeta kana indi twakire reri eco promote consumption no ndora bageja SGR ibara betete shere Mombasa kana betete kwet safari passenger income nyo nyingi kiri SGR na cargo area egweta SGR era nene ni area kuma omende guru yani toketa tuirikagia an import economy net import yani batu ko urande ko gento balance of trade yetu kedra batu katugora into bibingi kumayo menkuru kibira tuirekiata na ibe bia izabi ka affect kinya rate chetu cha dollar ikedra batu as Kenyans together go trade na the outside world ko mankuruki ko agweta China kairi ngokora ndeu ne clash na foreign policy rara no itoterete kuona reaction America na urega no tunya ka impact our economy in non to koina agreements baracho na kairi rande still infrastructure atwatere tutone non to ende tutraga inspiration kinyamira dire atete ku propose ite komba ku inspire kana communicate the bottom up economic model area auga ati nonto reo kotam into in terms of policy na economic policy area set at aside ke mant ja kujira chondo kuthithia budget setting ku yondera kuthithia ito batu kuona re uria ewe eko promote industry on the bottom up ebatu kudage promotaga many jobs kiantu barapendi ko tubatu kudatu kionaga no to expectation yakwa neko develop kwina iba thirunkirea Moses Kuria Minister of Trade very goraga special economic zones na ewe erekene no amwana na mwerekera jojo bottom up kenda turugura viwanda na industries kenda ntopeto bona ngugi ende trip iji tutiraona tukithiria those tuchwambe cha kuthiria those centers na nyato kichi building kwirire kitha neje emero ije yaki egwakwa kwina Isiolo kintu kya mbere Ministry of Agriculture never to very active right now no tuturiuga no to Kenya is an agricultural based economy paketo nyadhirikare buga bo batithia subsidy products by end products bo baka concentrate ke production katurie murimi wetu aja meru baraba gore mamera isupport ile kwa kuona kamera kenda tomba ku improve quality mera kenda tomba ku improve transportation mera to the aggregation center kenda kwena anto bagomba ku the value addition kenda rande aja kirato kenda airport Isiolo yomba ku the kita ka products yo maria ome tori anto bankano government ni jetna mutarato rande no turande to ku the aggregation center kenda value chain yo yonde yomba kwa complete tweteroire tuneroire barere ma mingau na pepe thirikari je baitane bonie kwina marketing into giki tuitane through extension officers to ne kwina investment extension officers tugrande ya roire area rotero roire rogaiti no tupotete kuthitha ranching kete twina beef ireke jaye processed but rera toka address aga challenges cheto chande
na cosmetic development tuthugania ki jora twaithirie airport twaka tongana tona yu ni sawa na nino tukwenda kuja kutumira mbeche nyingi cha thirikari twake special economic zone ekareo kwina thina reo ekomba ku complete na ikino tukuona maendeleo jara maingi jakaendelea gutongerera andu tigutuguna no turira tuka invest the right way antu bakomba kuthondeka mbecha iji uketho ina chocha ngwana cha kurea tax ira yombe gwita RMB marandu na endelea kuthithia maendeleo endelea tugatumira mbecha ki non productive sectors na sectors which no chie productive iketha ituambire the other way around na ikyo mwanyajwa Malaysia na Kenya na ndo ndemo bangi maendeleo ingerete kuelewa niki in 1963 through the 60s Kenya erembere Malaysia na Malaysia na jetinya benchmarking na tongire baba ngi bakara baki compare those two but ko ginto batuga what was the point of departure investment area Malaysia bajukire Kenya ejukire an urban development agenda tuambia ku invest ki towns chetu Nairobi we put all our resources in urban areas but Malaysia yakire mbecha chawa at independence in the rural areas no tumbere muchonko akiuma na bangite economy yetu twari na zone cha majani twana zone cha aja twari maga kawa ogeta irenge kwena gwari maga pyrethrum kwibange bari maga saiso so Malaysia batumire mbecha ku develop infrastructure in the rural area paka make sure rural area kwena barabara njaka factory ira chirio ichik marire tibwaga nonto ibategera na ndi uni achenjirie dynamics cha nonto anto mashinani bana mbecha ibobo mbaga kutonya ki urban areas bakathithia ate baka develop but batu to depart from that model batu kinyawa jamirwa thirikari cha county kenda kutumira mbecha nyingi mutindwa anto itumira mbecha na ato gwitotongai wetu nuko gwata nonto Kenya America akataka every state kwa mantu kuthithia na nije kene weta Texas nije kene na ranching weta another state so baka develop those areas they don't put resources in Washington kendarande Washington no center of administration ande antubara rande bayirikiti bwaga ibarande badura representatives beta Washington ande jabatu aja mero center of administration na representation MCs bakeja na aja tubatu kudurande nara bakuma ibaije antubao barabara ichiditwe nandi no tubatu kurikia ikabanya tudodo na barabara town ende economy yetu ire function na ere kura nara no yomba garande taxi kuma nara inene nikirande tukakara tukinvestaga kire in terms even of land size one no to urban centers chetu with cannot occupy more than 1% size ya Kenya kurande to na areas chi neglected uko maja tukauna mawa imbi gara nyuma ya mawa na Isiolo Brank it's a nation that Kenya is developed in a very small bit Kenya tukagera kuwa to develop in whatever sense we will remain an undeveloped economy na ikino ntu kugandio ngaizi na mantianya ndo kuona monka tuone mutongeria wina guts cha kuomba ku reverse completely twagarajora Magufuli ejere Tanzania degorete twagarukawa and 360 yes na take another direction na matunda jara tukuona Tanzania thai no tumbitete kunyaningwa imatunda ja Magufuli so ikino tukuona ndi Kenya zarkin ipa kugera kuona imutonge yori kungi ukarija no turande Ruto ari represent the entire past era tuere kodithia cosmetic development
tukatumira mbeca nyingi muno gwaka barabara anga expressway Nairobi anga kuthithia mbi if na kwe developed tutomba kwa twina issues cia jam Nairobi tutete kuthithia nontu naja kithira ndina majani jakwa na ndina na the economy is working here na thirikari na ithithite systems iria ndakethaja jaura ndi tuketha tukiarege mandu ja special economic zone ketho nkimenya nkaithia mandu jakwa jakajukua jageta Rongo airport ije rito Kitanguki kunya ketho nkwenda gwita ndiguro yome kuma aja kana ketho nkwenda gutrade na another country in Africa into bikoma kwa aja isiolo bikadithia bigeta so we will create even towns nonto nya machinani jatatu na markets iketho tu na mbecha markets ire icho chumba kwetho chi urban towns indongi muno iki plan aero ikithithia barabara injaga amenities injaga anto bakomba guchakira nyomba project zicha kuthithia housing project in urban areas na urban housing thiguru nara kunde chigeretie they have been a failure indi no thirikari William Ruto kona no tabatu kuthithia atia ku invest na ndiki no ngukwira atiri kinya visit wewe na projects na mbonete icha kugwiria icha populist tutekuga ndaracha nithi iraereo ete necessary to save lives but kinya ke save our lives what economic benefit ikeja kuthithia atia ikeja ku resolve tori ketha ka reduce kenarande kithira mathugano jetu saving lives either mathugano jetu ni economic stimula area project ikathithia atia ikareta batira tuthugano ya economy riku you don't care about what these people are doing to take set systems afresh Twitter yora na kanya ya central south ment area ya mitungu te kutanda kwa marigo but imutongere kumegitera kabere tombije na bangi beja bakiri kagiantu na bakibonyagia monka wetantu rera urona marigo wake what should be happening there the next thing factory cha value addition in those areas ila toka depart kumake urban development tuchoke jora Malaysia chokere tukire marit maetho jetu jonde kire functional economic focused development ere ko involve people kiraba dithagia na turikie tumenya ginya thirikari ja mbeche kareta na ara gwakura nya town igakura kila mahali ogetha wena tauni kinda na ara ndo muru wena enge kama chege edrena enge nonto baraba ko hotel na thirikari kurege town by the way alright thirikari akibire jaga nya Nairobi nyombiro kwa nire nyingi 80% chanto kiumbe thirikari ande concentrate na ko provide infrastructure ya barabara ndoje sanitation thirikari geja kugutura igatwakira nyomba Thank you Eric mbere tutanambere kidogo tutonyera kiri topic yetu ira tukatha tukirikaginyo kwena mtu kuga aja good morning mother Gaichogi from Kionyo South Menti aruga this man is oozing wisdom we need such people in the county #Shadrack must go thank you Timothy from the Mangri good morning Dennis good morning to you too 2027 it is a youth affair thank you so much Timothy Meru TV naomba ni sawa okay sawa tukadha tukametaga baadaye thank you Eric kwena mantujegie mbecha kwena mbecha ichi thagara chigena kana ronde ni ishwa bunge cha CDF kwena mutegeri wetu ntukwegoro mwarathiro agetutumira message na ugage ntukirage kura mero apa kwaga umenyo what is happening nata mero akia Kenya in general no tuende kidogo kwa there something about this ekigina kekika NGCDF kana ke CDF mbecha ichi na ndenda tuamberia thigoro kabisa ugetariria mero na baraba gutegete tuambirie buru mbere twitaki challenges ri chiwetania kigene gike na jaraja kwarirwo jege CDF wambere buru mbecha ichi chitagara chichangugire ku cha CDF tuambirie tu from chini kabisa
Ibaga mono issue CDF ni issue ereti Kenya through private member bill. Mubunge ore Alkarau etwa Mbuga Muriuki warui kana Karau wa etwa Muriuki in 2003. Okay. Na riu tutari na devolution. 2003 ajataga akweja Nairobi ya mubunge kyure kireugaga avugaga ai Nairobi sibitari ireche Nairobi chi world class institutions mtoroga tungaterwa sibitari Nairobi atena mwanya naroga tungaterwa German so yani ndegurire ikorete ende ataga bwanja different inyanbuga nyako tena sibitari ataga una school ireche Nairobi inganene na ireche international level ende ataga mashinani dilapidated nande either na wisdom introduce a bill area ekagiria kunganania maendeleo na the bill hizi yeje kurukwa ikeri introduce a fund yetwa constituency development fund area na wa mubunge ntulande bakwa mubunge no we ground no kwelewa challenges iraireo igitariu CDF irethithia mantuja roje kadithia barabara kadithia masibitari kadithia school irethithia anything na esa vunde gurupa kama no kuma 2003 monka 2010 to 2013 no rande to kinya 2010 twakurukia new constitution na constitution ije 2010 na iretera ndi ndoangi ijire cha thirikari ereta national na county government ikuga atia ikuga mathugano jaria mukuru ora kana mheshimiwa mbunge ora are na bu ibuko address nonto bere ithugano ria wira ari manthi jokarika Nairobi na mbeche tukomba kujai Nairobi na mashinani chi specific cha mashinani kena ntubaja bongo bachi athuranira bauga imbiongo bakwenda kuthithia ate kuthithia kwou rea constitution Kenya yambire 2013 niombere kuthithia bubungo ugabote ukarika nonto kuko ya county governments beche che umere kwenda beche che tigwa Nairobi 85% maximum na minimum 15% at the county level. Nande at 2013 kwa gerande stalemate CDF. Ende nujirande mubunge na ari agwikirwa level ya kuspend becha. Nande amba kwethwa tukumba kurekia becha cha CDF. Ende kwa arande otaga kisheria CDF kote provision ya sheria ereo ekuga becha imochete utakona sheria ruga clearly 85% na 15%. Yes. Na ndina CDF mbere yaja kwa 2.5% embeche 100% rate wa national government. Kiurera ndike oneka kiurore ina becha cha CDF gathate. Na manzo botu ko thithia iba moja ra devolved. Kithairo hoje kwena county na devolved to manzo roje tuna department ya water. Kedha education ECD devolved na vocational centers. Hii inge primary na secondary chitiki national government. Ko ogento kina nari kebati kuzakida kwata. Ikino nande abunge bajere ba change sheria. Ya umake CDF in 20 that proposals which are around 2014 after ande new constitution. Ko around 2015 tuna CDF and Act ya umakuma CDF Act ya National Government CDF NG CDF yes. Na yeja na a new framework kwa kwenda board CDF na NG CDF Nairobi ya na structures cha kwa chena fund managers at the county level yes.
constituency level na kwena committee at the constituency level. Nandi baitha bena ka benefit kanini nandi wakareka kuiba change na alafu ba change hapa ugatire nandi CDF no devolution rio ya focus na manto jairi focus na education and the bursaries na kintu kingi kimwe kia security na emergencies tugegento gamba kareka emergency CDF no ithiate no etumikire baugarande kwena security re bakaga kambi cha chibu na police stations but kinyaba change tio I think in 2018 that I challenged na constitutional petition nonto mantu jau jongo hapo kuizo kwenda kuthithia bado constitution ya Kenya ina structures clear that kethera i bursaries bechira no chitumire no chiretwa mochonde in fact nya recently ikwethiretwa Kenya matha kome o issue aga that proposal na MP onge eta parliament ojo senator wa Kiambu eta uga if bechi chonde chikajana ki bursary weta ira chi national chi chikojana county ira ikojana CDF ira ikojana national government karetwa amwe ichikomba ku provide universal education either midhiana beto bonde kuma nursery monka university anturande chikethera bursary ende chire antu bakai nande petition eje ekamurwa in this manner that constitution yetu Kenya 2010 neretere principles cha separation of power o inkugera nkiuga Kenya thai kitumigatu na thinenya na MPs na bonde nyake maandamano jo jare ajo ikwithira antu bate ku understand to in a new dispensation ekoreta separation of power nande challenge CDF in this way mantu jara opo thithe ke CDF ja envisioned kembio ki ndo angitha no ja ikwe national kana ja moja ikwe county kethera mantu ja gwakira machibo na gwakira police station yo ja batu gochoka ke ministry of bechire batu go ke ministry of interior ewan kwanyania 40% CDF cheta ke education na bursaries konyana bechira either kachete national government kana kuringana nande proportionally nonto count national government neko cater for primary na secondary county neko cater for ECD na vocational training ko county kaongera mbeche specifically checha education kumaanisha na beto bageta ECD free na batunga terwe free mbeche teje CDF checha ko tumera monto mberenya CDF eja na bursary kwena mechema ni mingi kwekirwa ko administrative cost nyingi almost a third ne kwamba gweta tokeja ko manyino kaya wa mbecha iriku ko kachichoke proportionately mocheje county ingechite na national government kurande na kaire separation of power kuge mujumbe i representation oversight na legislation ende ke CDF ibajira ba change kwa mbere ire CDF 2003 mubunge aitha mantu ya jonde no wari oversight no implementaga ko at least ke amendment 2015 around au niombere cosmetically bado kuga mujumbe nguge wake ne oversight ndio tagandene structure CDF mujumbe no in control nonto niki CDF eje committee era yekiri ke constituency level committee era dura kwa mujumbe ko mujumbe na kudhure na no akwenge nukona ko iko manisha no ina control CDF ikethirwa oni ndero oni ngugekwa ni oversight a patron ende baraba kaithiga decision au ini kuthura okay inika nanda ndaigwa tutekwigana nore kamubuta nande utakwana au kwena gento gito conflict of interest kaire committee ji lifetime yo ne lifetime era mujumbe ari gitene
Rĩrĩa mũjumbe akuthurwa no keja na kamitewe. Ndio kataka basically kana primarily mujumbe nowe ko tutoramba go separate mbio. Tutoramba go separate issues cha separation of power. Kaire constitution yetu ni ugete manto ja mbecha budgeting at two levels. Budgeting on both the national level kana county level. Ndio yote itato ka participate ke process ya budget. Na tukaenda tumenya tuerekenie maendeleo. Aja kairi nkwirite thina moto inona CDF duplication of resources. Nkwirite randa ari mupangi maendeleo county the economics county. Itwethaira county ne bangete kuithia barabara eji. Indi tukambia mujumbe no arekite mbeche ke barabara wende ambite gaiti. Aona county ne kuthithia akambura kambe county keja kathithia. Indi mbeche ile no chia allocate. Na nyanda kurere thina inge twino ne auditing ya miradi eji. Nto auditor eja ora geta ke CDF mwanya na ora geta ke county government. Ko ora geta ke county akeja areto ke barabara. Ora no geta ke CDF ete onye barabara. Indi barabara eu omo ba to wakite ne barabara ne dithite ate ne dithite. Ko rande issue inge rande ra CDF ko kinzana na constitution ya 2010 possibility a duplication of resources. Kwa rande gutena congruence kana one direction rato ko move. Nande in 2018 CDF buka 20 kwa kuna challenge CDF kere court egambari ureja ya determined in the 1 year kwa appeal level era ya didabora bado CDF is unconstitutional nande judgment kumera eongera another 2 years kenda nande barabonda ba CDF abunge na ambina process yo CDF mbe kothirikiria miradi ra yambite kenda turi meinga ntukwemwe becha chiri ura nandi kwithira kwena winding up ya CDF. Na sheria wadhubu poriuga by the stroke of midnight of June 30th 2026 operations cha CDF na projects cha wega ikathira au ni otore na orambo mbako bega wa MPs na barabara iguru na area nontrande CDF eje dai tukwambe kwa mantra CDF ikethero chance nene muno mu Kenya kwenda kuona what direction they take nonto turare mantoja principles cha constitution yetu separation of power tukoga nguya mujumbe representation oversight na legislation. Wewe mujumbe kadha no kwenda ku participate ke ko leader maendeleo njoo either orombe kiteke MCA arete MCA MCA those are the same functions at the county level. Representation, oversight na legislation. Kadha na kwenda kuja kutumira mbecha na arungame kiteke governor kana president of Kenya. Iwicho positions iria thirikari ete cha kuthithia maendeleo kana otonye national government oe muritiongo national government in either department either oe waziri either oe principal permanent secretary kana oe director area either national kana county government but nonto kiurekere kujara MP akwenda kwa mbechira control ikaorwa who will watch the MP nonto leo wewe mbeche chako kedha ogwe ikeno ntoko na kwenda issues nyingi muno cha china challenges cha CDF ja award cha basari ya mengeti huwa cheja kwa ntobara ba supporta nonto mujumbe kwa era ndiji cho atumira kuchwaga chombio kura so kenda tuike Kenya mbere kenda tutika tatu na wanyangia kwa mbecha thai mubunge abati kudharande ba concentrate ora ka transition kuma ke CDF ke roles chao kenda Kenya yomba kuita mbere
Kena ni mujumbe ati kona ngugea mwake ekuuga kutaka kia national government wakuwa thirikari William Ruto yaugere kaja na 50 million kire barabara eji chikweja no nonturande ngugera jenzi ejo kirie ingugea mujumbe nontu mujumbe na aregere kujika ngugea we ko represent nango kuonya muchibijo to chetheri YouTube job blood parliament itu kuona kwena antu ome bakite taira na kwena bangi bako represent thirikari CDF kira yombete kuthithia iko rita mathuganio ja mubunge kuma kiri representer kinyawe no deliver maendeleo na ndi baikro rotero monai na thirikari so mindset mubunge te change ko kenda Kenya itambere mubunge kaumere kiri CDF ni umeo alafu nonto twena anto bagwitanguge kiri CDF nonto kinyaro kiroro yes one person na commentere kiri status ya kwa kionya na budget yako re mantra CDF na anthaitha musitu mwagie unga nenda mura antena authority kumba ku mwaga unga but response yake wewe una responsibility ya jumbe baba anto taiba karaba kitho ganega mantu yanga jana diko report bageria ku implement njira era bomba ku legalize process yeji kaba work on a transition area bara nonto kinya katiba ya Kenya go change ni ugete gutitha kwena chibo ende chibo thai bareo na ndi thai MPs babati kuthande bakitho ganagia baba toete bau baengu wiki national government CDF either a program a national government kire Ministry of Interior kana kire coordination baba ja kuthitha ba county commissioners nambi bangi by secondary to the counties levels chano onto batore ko participate onto counties chochi aretero ko replace idea ere kureta community development onto CDF basis ya community development ko ba bange bacha ko ke county narande to eberie an in between fund area ekuthithia mantu jara baba onte bakuthithia ate bakuthithia kenande tumba ko enhance ketha na education to the to issue to na mbecha cha kungana cha education kethera is security to na mbecha kungana cha security and trying to create an entity eje na ikino trying kuonya president William Ruto na bau bange bari gurito kwenda kuona no turande nande aja ni otongere bonekanaga itukwenda kuona interest yao inaire is it with the people or kuendelea ku reward members of parliament kena betha bena mbecha iria tukonyania there is a lot of wastage and accountability na chiko replicate roles na chi against ora count rekete kwa dhurana chiko contradict principles cha separation of power na good governance in Kenya. Right. Kwena kidogo kwa mbedoro nkito manga biori bema mbathi keri betu. Umbera arembera Mugambi watching live from Gekumene. Salimia sana mgeni. I think hakuna mjumbe anapaswa kuringa na pesa ya CDF because bila wajumbe bado hiyo pesa inapaswa kuwa kwa ground. Alright, thank you so much. Right, good morning Meru TV. CDF money should be handed over to the county bosses and you can bracket the governor. Mwerekera jwa court ruling. Ere scrapete CDF na eka effective on 26th on 30th June 2026 na nunkuwaga beche hizi irachirejaga kulingana nonto data ereo na kwanya 40% majorly ya CDF itake bursaries kuna 5% emergencies kuna 5% ya hii ende nyaira nyingi chitake kwini nyamunga najo mungejo gutakia administration mbeche hizi kwa taka itoko lose almost half money ya CDF ya ku administer CDF kwa kumaanisha Meru eretro 140 million almost 70 yes ni gwetake kubanga to mantu so we are wasting money in CDF na mbeche hiyo chiko tigwa cha gwikeke basari kwena systems already county the Ministry of Education erego fund ECD na vocational centers na bado ne kueja na kits cha basari
Ota national government tukugaga so mbeche ici kaichokwe. In fact, this is not a point of ote debate twenyo. Debate ramba kwetho eneo nonga parliament kageria na thirikari je kageria kugeria ku salvage CDF na structure eneo which irekethera na act in futility. Nonga randi baka amend sheria ya Kenya, the constitution of 2010. Okay. Ngorere CDF was a good idea. Era ya validated to kugia devolution. Tonto jara CDF ugaja to karika. No jo devolution ya jere erikia nene ya nkuruki. Tonto da hizi through CDF through devolution ituko na mbecha nyingi cha kureta county. Na ikethero nyato kuga mbecha kachijo uchonde ke county. Experience yako ke county enda reo tonaga mbuga development tonaga mbecha kuma case check at around 12 billion 13 billion 12 billion eji almost kurukia wetu mbuga ke eji mbuga 7 billion ichi gweta ke korea chikorea mechara na recurrent expenditure tuatigwa na 3 to 4 billion cha maendeleo. Kuu tukaongera 1 billion nonto bao scrap CDF nonto wataka CDF wa mbunge na kwa na 100 million plus or times 9 na ongera yenge gwetu angaf ituko na almost another 1 to 2 billion cha maendeleo. Kuu 1 to 2 billion ile kinya 1 billion akega kero ke education aja ke county 1 billion ni ongana ko sustain ko the sustainable investment kire ECD chetu ya kairasi na kibare hagera beyond the free na ko maintain vacational centers ira chikora no county right na anto teke bakore. Okay. Nonto mama daje tu Eric kidogo dokenda kuthikira ugeba kubo muthibure kintu kwa naro kirwa ntu kwa naro toke kadho mono nonto bakanya karabo arekyo mpa kwa narwa. Yes. Na to toke watanera na Meru TV nonto wagochura Meru na kumutariria na nkugura muno nonto bajara tomba kwarira narwa jake tonyanaga kuma ke maandamano jaja tware na Georgia Gen Z in 2024 da hizi mantu jaja ukarika kinyaja CDF to kwariria nonto jonde ja kwariria mantu ja wirigiro bora Kenya bari na bu baikurukia constitution ya 2010 kwanyania Kenya baumire barabarene na migomo nonto bakwitha mantu jaja to kinyanira na kairi kanya kange kare aja ko o baba twariraira by representatives beto na kichungu Kiswahili nkwere twagaibo ajumbe badikire ujumbe beto pa represent kinyatha hizi CDF urekari nego contradict completely nyabongo ibategete rulings uchirio na Kenya nande iba could take the attention and kuona what happens after this and to CDF no beto kwethera kiriga area bomba kwethera kwa randi mbecha cha Kenya chiraire tokenism chiai antubara bena ochore kana bena association na bunge baba benefit kairito kuona CDF ridi ya mantu ridi ja devolved na jamoja tiki ja na naba japati kuthithirwa kenda mujumbe nonto area mujumbe akutera rada buru ikwethera akichona jamu implementa o maendeleo anto ethera no gututethia kiriro ketu nakyo bechi chirero chikathithwa cha barabara eji chite athithu na mujumbe atekwari nonto kinyawe kwe barabara ugete akathithia na ateathithia na CDF ko atiomba kwariria mantu ja ora onge ko mujumbe ati wana njiko wewe ithatu twari kethera kwe na support mujumbe akwenda athithia nguge ici ande toka introduce buga oversight fund rande anto twithora ko kabagwitia mbecha cia kuthithia maendeleo kabachwe facilitation kuthithia oversight na iba ino ntiba kwa mileage nya erua ibarongererwe maradufu mbecha cia mileage ko bagajona ngari yawe ongere mileage pete bariwe kena mujumbe
nkuma kana era ria rito mujumbe rithwa rireo so rwarero turona rwande kuga abantu bonde kiratke twenda gwikia Kenya mbere ajumbe bo bareo na antu bao bareo twenda gwikia Kenya mbere na tuikie maendeleo yetu mbere kato implement constitution 2010 ore bati mujumbe arenda mbeche nyingi kurukicha maendeleo riu kwina antu bangi mbeche maendeleo jaja tekinyandira no ntuko antu bangi muno bakurira naja nabo barira no mujumbe baringa bachwaga so antu bara toka change format toka chokia constitution yetu ore bati kota kari mujumbe aka play part we national government aka play part we mwananchi akamenya na araga etagarira kwenda utu na twina national government na county government so rorero kwa ndo kuruthiria na ko insist anto baendelea kukinyiria kuthithia ngui iria ite ciao revolt itethira Alright. Kenya eterungama na 2027 ore muthikire mutegeri umwe ndigwa mbuga uo mitethi mangiri uga auga 2027 is about the young person na the young person narua na kuchunko na mantu ya jonde tokwari na kumenya role CDF ni 3 bagira ko mesukuma kaire no to betre yes people bonde atoka afanya anja. Alright. Thank you so much Eric kweza na ngwetekia rwariro turu tatugeta na mbere na kuthuja na kuritana kariba miru na kuruki Kenya on the what is happening around. Thank you very much. Ibala sana mutegeri gukare Eric mutongeria ombe umbethi nkuruki mubangi wa maendeleo na nyamuthoji wa siasa aja ndene county Meru musoku mandene gicigo bunge Kenothi Mendi tugutariria mantu kathumba jaraja nkathitine jaraja gweta nambere na jara ugoja gugukonie owe ta mutegeri wetu mbethero nge gutigana gukugera rotera rungiro studio nikenda ugethero gitithu nambere na mibango yetu ndwambitaga Dennis Amutuma kurikane tugacemania ntuku yerojuka ire waza ndene emubango chuturingene.